Payan alo ang itong satu kawiyapan darangkir itong utuhan Tuhan pen nalikapan apransi dadat cetong report apransi ningkan bini akar dong lapan jadi jule maksudi nubantar di lokal miliar di narwante Congress Amrong MP along with the Hills Party Committee, Standing Committee member. All miliar di mangke, itu mangke dari mana yang Congress Committee along with the KNC General Secretary, mate Kongchun Bangki, and Parata along with CPIML Central Committee da member Bangki. Apenda ako buho dil tumlong tutulan CPIML Liberation Hills Party Committee a member Amparata District Committee along CPIML a secretary Comrade Vikram Singh Karan di Chitonglo lapen nang litung katugawe panda Kardon tapi degil tuli pen nali doban kepacini gantung ela hello ini abangke asong kapre kalam kapre gabungo sitame kedamta tarik klip lipen Manipur along pen alang li Bharat Joro mate nyai Labangso Jatra alang ni Manipur pen nang Chenglo, Manipur pen Bangsi alang ni Nagaland nang Burpato, Nagaland pen ako Assam Burpulo, Assam pen alang ni ako Butha Arunachal Damiglo, Arunachal pen Assam nang Kiludahut, Penangan alang ni Kisung Punang. Lasi lahai Kisung kebo alang ke Buthata nilitung top dir penang litu apan nilitung press komunikasi alam ke hanan tuelo lasopen Bambong pen Karbi Anglong West Karbi Anglong Dima Hasau Lai Englong Mahawar Kadu Gowe Longthong apan aban ke tarige kuera ini board dua longsi alam ni di program sebelumnya pan Kadu Gowe India Alliance lapen de Kadu Gowe Social Organization Kadu Gowe pan ada kesempatan dengan Lasin itu main penta CPIML Hills Party Committee KSA, KNC, AISA, RYA, SYJ, and Peace and Tame Ilitum Kadu Gowe da Chinilo Congress Vinod Joras usi Kadu Gowe da Pulo Congress Alidar Lok Sabha MP Ake hai Rahul Gandhi alangli Manbonghut militu mahin penstame labang sop in puralo militu tapati di lola militu kadowe cetong dun pakasi kadowe militu bangkoi sose cetong di dun ada kadowe apan allowed ate kasi bang krehini abang potong militu cetong lasi labang so apin pura lo mate memorandum pidumpen alang lepan kado alang le han lo jela dalabang ke on autonomous state isu an parata dat ezhab Karbianglong West Karbianglong di Mahasau ezhab relevant issues muhato lasilahai kado ko ya puthat dinang limpen lang pamekasi nak jasebet 244 article labangso on autonomous state labangso isu bangke hala dagli P Indira Gandhi now Prime Minister lo alangli 25 September 1969 RDC Lok Sabha lo pada
22nd Amendment papas konlo ten konlo la so provision hando article 244 la sipini na lebang se tonglo pendil dum ning rong pinglo la pendel la bang so puthan nang li pen matha por 60 not nang li kaddo babe alam theo putha gri ponsi la bang so autonomous state of putha border issue of putha la pende da Lucacharli Aviswa Zana Kisum, Keboy Putak, Lapente, Yudutum, unemployment, Sakuri Bakuri Kelong Lea Moisa Putak, Lapente, Suarlo Sumartum Ab, Kisum, Keboy, Ben Pajoki, Sigali Nonobangia, Kiom Sumongo, Alang Lituapam, Jitu, Kerai Pom, Lapente Alang Lituapam, Bangsor Reservation, Ijalam Putak. Lapente dak englong awar aradatu itu cuci congdat aradatu opat awar sai on lai kadu bawe kison ayu yo putak itu hinjan kasih kudu nasi alang li tengkon pakasi lapan som monda mo putak alang li nis hate sinang tengkon pakasi lapente hadak keceto mong ben first time nil to apan halo appointment na change dilitum kato bawe ladak ke bo pangliam bong tatoyap lo adak alam lepan cetong lo lase lahai kui alam ke uthaksi nang le tuapan jasemet pet ke dilitum hinpen pidi feran ke abutum toma nang chopai akaron mon lase u dilitum kaceng hornaya anjir komret lima india intensi Nabang soto bir benil itu alam tipi muka langsung. Tapi nang itu museum sekarang itu bote arjuta melo, alam di samudra dulu, kemudian di konteran tak. Coro lo, mali pun kata orang ini sampai dah masih tunggu apa. Kalau ke apa namanya jelas tu, kalau kau bisa kasih প্রথমতে প্রেস কমিউনিকেশন মই পঢ়ি শুনাম বাহিৰতে আছে তিনি নিফাই 25 জানুৱাৰী 2024 নি 4 PM appointment CPIM liberation SPCA ahinpen menasa kemalok herangke amai te press conference jokhapon bangso herangke amai no Ravi Kumar Phangcho secretary CPIM liberation Hills Party committee Protimai KP General Secretary KMCA and Central Committee Member CPIM Liberation. Lapan Amlong Inti Standing Committee Member members kami CPIM Liberation Hills Party Committee. Alang itu mah intensi pinipirangke ating no langke dahil bangso press conference ka cepat pon along pirangke aport event media person juga apa Kacu pon ateng pe nang aja tolong pe apa CPIM liberation lagi pe mingkan 2024 mingkan kimia kardom akan akhir budget pon ini itu CPIM liberation Hills Party Committee kin pe herang ke amai kacu pon nang ko kita tang ini lo Keranta 22nd January 2024 ani Lok Sabha MP antara kami Indian National Congress INC Adidat Mr. Rahul Gandhi alami Bharat Jodo Nyay Jatra North East Pen Chenglok Maharashtra Lok Supi Mumbai an Kepale Damji Afan Kemangpon along Assam along ni Bordua Pen Baro Pujia along an Ibu Pon alam do consider law and order atum kepa siksa dun pen ajo alang ifan pasun long ni pen Morigaon district Golsepa ko Adimalo an dun pen si alang ifan Cetong Mutsi nilitum a delegates a team. Atumpet, mate CPIM Liberation, SPC, KSA, KNCA, ISA, RYE, SYJ, apen, kaki sa hinpen. Sitame cetong dunpen, hinpuralo, mate memorandum, aminari dengalo, pajulu. Pen, lang si alang di hempe kaputak, lang pon pokusi, lang sak cipi pon. Bangso, a memorandum along nilitum ke jokpon, laki hempe, mate article 244A a tengpet, autonomous state dapat
Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong interstate lapen inter-district aduya hoy mate border issue students and youth aki sumaputha mate unemployment aputha lo sorlo fan Karbi Anglong Autonomous Council lo ang hoy mate seat reservation piponanji kachene kaholo ke langreba putha kerai kom lapen Chutiki Chongda Rara Ratum Kaki Sung Lapente Scheduled Tribes Atum Fan Traditional Forest Dwellers Act 2006 Atengpen Forest Right Act also 2006 Atengpen Raikom kami nangji kusi Parliament along Lapen Union of Atum Alongan susi angtong pale nangji kusi Impur along Tokon Bharat Joro Nyay Jatra Assam Hawar Alo BJP State Government Mate Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke Japon ason ke kamki duna puthak nili tume hinpen soda pen kinrem kon ampar ta bini bangso kerang ke amaya lo nili tum CPIM Liberation Hills Party Committee hinpen klarak pen pachini pon kangtu ke ningka trip ko BJP kachari ko kita kempre kalam panutip si Karbianglo Autonomous Council hinpen Ake hoya bangke rat aphan Independence Day mate 15 August lapen Republic Day mate 26 January ketalon ahuti ta rat aphan hempre kalam pachubai bomla hempre manpi thekhe non kedobom Karbianglo Autonomous Council boundary cherekom thekhe lokachar lewar sai lapen lokachar li ke thek serari so ejang aphan morenga war sai kipipon Tekhe sorlo pan kirai kom lapen kachele kaholo pen pa jok pipon tekhe lapen sai ka chuti ki kachongda atuma fan warsai ki pipon tekhe RSS pen kapin khan faces BJP sarkar apan kelwan political party ampang asong lapen democratic progressive minded ala kelwan chinglung pen pen faces aja kom fan non angleji 2024 Lok Sabha election abot pen parem pon Lona. Okay, ma'am, 2024 Lok Sabha election along Aranam policy jointly resolution dekha. BJP के इसी फेसिस ऐसा कॉम्पेंसी चेपालिसी फॉर कल्चर अमेरिकन पॉलिटिक्स के बातों डेमोक्रेसी अपन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अपन कंट्री धर्म में लोग अपन के yang ijar pacar वो अपन pacelang select asai nangolo. Ran अपन के पास India angkang pialongta ini dong tek polong ini tuh madung head Manipur along teglok tonglo BJP party aning hang aning jari calon long jiafan parliament along sisteme opposition desk ki kaman jiafan opposition Lok Sabha atau Rajya Sabha MP afan suspension ki bill lapente amen kangkhat lahai kado kabe undemocratic asai aning hang aning claim si dictatorship role anatu paman pon Lasi bangso faces BJP apan ke parenje apan national along sitame India Alliance along nilitum party made CPIM Liberation Pen sitame Assam state along sitame Birudhi Oiko Monso mate opposition unity forum along nilitum CPIM Liberation SPCI kin penta nibongo Karbi Anglong West Karbi Anglong apen Bima Assam Autonomous Hills District of Assam alo sitame CPIM Liberation SPCI in Penta, Opposition Unity, Bangkansi, Temprane PTK, faces BJP upon Parambek Nang Policy, Damka 21st June 2023, Army, Safe Democracy, Safe Constitution, Safe Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Dimaso, ATPM Political Convention, upon along the Opposition Unity, Ning Sijat, on dia pan mata tipsi nang tembong bangso ki 23 June ani hara state along patna along mahabatna hinde 15 political party atu cingrum championship di India Alliance nang dobong kasi laan hello ati pialam bangke kalian long pharma sami ditun teglong lo dat kinantang Lok Sabha election hosta melang itu hempe alam ceca Lapen council election amno assembly election kuno Karbi Anglong pat hempe ke PG article 244A pachunji bapak cecak sitame alam itu cecak dong
nona dapat cuci. Nasi non itu posisi leader non mate MP Rahul Gandhi pan aja tong dalam tipis kami. Allah 21st June 2003 2004 2023